फिन खनसेबाव समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारिनि सुबुं सिबिथाय बाखनायथाव खामानि रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय गंसे औवानि दालां बानायनानै होदों राहुल नार्जारिया। रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायाव थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दं समाज सिबियारि एबा क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय मजाथि तुलुबिल राभा गामियाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नुनानै फिन गंसे औवानि दालां बानायनानै होयो राहुल नार्जारिया। जाय गामिया दिनैसिम सरकारि बिथांखिनिफ्राय गोजान जानानै दं आरो जाय गामिफोराव सरकारि दैदेनगिरिफ्रा खौरां लाहैयाखै बेबायदि जायगाफोराव खौरां लायै लायै दावबायनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायाव नांथाबदों राहुल नार्जारिया। बेबायदिनो मजाथि तुलुबिल राभा गामियावबो सिगां समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा थांनानै खोथा होबोदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बे गंसे दालांखौ बानायनानै होआखैमोन, जायनि थाखाय दालां गैयैनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफ्रा दैज्लां समाव हान्थामेला खालामनो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। दिनै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नुनानै राहुल नार्जारिया गंसे औवानि दालां बानायनानै होयो। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा राहुल नार्जारिनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों। এইটো কোনটো গাঁও? এইটো মজাতি গাঁও, তুলুবিল বুলি কয়। তুলুবিল। আজি ইয়াত কি বনাই আছে আপোনালোকে? এতিয়া আমি এই যে দলং বনাই আছো, বাঁহৰ দলং। আগতে চৰকাৰী কিবা স্কিম পোৱা নাছিল নেকি? নাই পোৱা নাই, আমি কেতিয়াও পোৱা নাছিল। এতিয়া মানে এই যে আমাৰ জগন্দ্ৰপুৰৰ ভাগিনাৰ ল'ৰা হয় ৰাহুল নাৰ্জাৰি বুলি কয়, সেই আমাক মানে এই বাছৰ দলংখন বাছৰ দাম দিছে, বাছৰ কিনি আনি আমি এই দলংখন সজালোঁ আজি। আমাক খুব ভাল লাগিছে আর কি। আগতে এইখানে চাবলৈ চৰকাৰৰ মানুহ আহিছিল ন? আহিছিলে, আগৰ বাৰতো এনেকুৱা কৈছিল বোলে আমাক জিকাই দিলে আমি এতিয়া দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি, কিন্তু আজিলৈকে নাই। আমিতো আজি বাঁহৰ দলংখন পাই খুব ভাল পাইছোঁ, ভাল লাগিছে আমাৰ গাঁৱত। এই ভাগিনাৰ ওপৰত এই আমাৰ এই যে জগন্দ্ৰপুৰৰ ৰাহুল নাৰ্জাৰি বুলি কয়, সেই আমাক খুব সহায় কৰিলে আজি আর কি। আমি ভাল পাইছোঁ, এই গাঁওবিলাক মানে আনন্দ হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আর কি আমি।